ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakdagasan ni kumparek abadong iji balayda. Masapul akadwam day ta kumpare, kat mapankalaang ba't makikasar. Kasapulan nga rod akadwa. Taapay nga rod. Tapno adda armas ko. Armas mau? Wen! Na, Agserbi nga armas ko ni pare badaw. Sa anak amaan no isuti kadwa. Ay badawng laglagi pom timbagakan ka Huwag ka day. Mangyawid ka iti sidaan ta Wain, tinikan na mo dito pangisuputak. Nay, addan ni Kapitan. Umaya kon paray. Mapan kami. Ay na, jak makaadayaw no saan ka akadwa paray. Ay, amo ka paray. Iso akanayon ka adagasan kay. Paray, asidagtan, di tababalay, nga do titarakenda nga asaw. Saan damanin nga yung kulong dagiti asudan? Agur uray damanan kay, ti lumabas akamatin da. Ay, isapay kabutang ko ti dog. Sino kumatisan na mabutang ti aso nga, ngagkagad. Agtataon rat. Saan ka madanagan paray? Basta kadwa na. Umasidigdan. Mga nukagatin data. Ayun, ayun na ya. Danag mo na ya. Umaydan. Ipakita ko lang na ito rupag paray. Tam, ti mapasama. Pakyon ka ba iti sangwan ang dagiti aso? Ha? Makitam? Nagatras dagiti aso? Maputang da iti rupag paray. Mapantan ay di kasaran. marituyang. Agdaman la damagakan ka. Anya day tamaray. Pudno aya akabutang dagiti aso ti rupa ni Badong Mau. Day tamot ti kayat ko amaamuan. Takasta ti madamdamag ko. Kaya't yu asong batak day tasalod sudyaw. Iso nga rod adamdamagak. Amin nga animal. Ibagak ka na kayaw. Kabutang dati rupa ni Badong Kaw. Nasayaat ka di ti kasta, marikwanang. Ay kat nasaya at siguro Iso akanayon nga ayaban ni Kapitan, ta saan da amaan anaw no kadwana ni Badong Kaw. Ay, iso matlagayam, anapan naman ng dinagas itay ni Badong Mau. Ngam saan mo't nakabutbut ang tirupa ni Badong Mau. Nagkuna ngamin ang nakabutbut ang tirupa na maray. Kano ni Badong ko ti kagugwapuan a lalaki dito rabaw tidag. Agasam dayta. Apay ngay nga rod akabutang dagiti animal ni Badong Mau. Ay, diyak kaya't atakwatan no apay. Basta ti amaw, armas ni Badong Kaw, tirupa na. Ay pare, lumabas naman ang ditayan dagiti nagrurungsot kung nagdadakkel nga asaw. Sapay na gano'n ti iyawit ta karnay. Nervyos ak pay matay. Apay nga nervyos ka kay kadwanak paray. Ay wala niya. Relax ka lang ka day. Kumay natan sa mat kagatin nagdadakkel nga asaw. Hello, asaw. Hilo ko namlaan ka imadayaw. Inisimak pa ya paray. Awan tinaramid kaw. Makita ma itibilag na dahito rupa. Ay, intangaro din pare. Pilibak at talaga ka ni pare ba daw? Kabutang ti aso ti rupa na. Ay, amangan no saan lang nga aso ti mabutang iti rupa na. Kabutang dagiti amin nga animal. Na. Swerte day ta kumpare. Ta da na idumduma nga armas na. Ay, manmano ti addaan iti kasta akabailan. Ay, sakmat ko matiadaan iti kasta akabailan na. Taapay. Tapno agbutang dagiti kriminal a dumayo dito'y barangay tayaw. Mayat ko mga agpaisoan niya. Ada pa'y kayat ko abut-but ngan Dagiti ado amarabutet dito'y balay. Na, ay kat ayabam da dya akumparim Tapno pumanaw dagiti utot dito'y balay. Ay, wala niya. Ay, saanin ang masapul atang danak? Ay, pakapiyak tulatan. Anya ti may imbagakan ka ni kumparay. Mapanak kanu di balay da. Adu kanu kay ti marabutit akaya napapanaway. Na, apay asikangay ti umay na ayaban. Ay kay dahito rupak at aramatin na pagbugaw.
Kay anya timbagam. Ay katuwan ko na kay. Di ka man lang nagdamag. Anya ko matidamaga ngay. Dinamag mo kumaan, numano ti itangdan na kin ka. Anya, apay masapol pa lang matatangdanan na. Masapul Kanday to'y titandaan ng badaw. Nangina titangdan mo. Kahit manungay, tisingiray. Nangina ko Ribaw ti singiram atangdan mo. Ay, manang. Ada kwartam dita. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko kundi pare badong. Kunak man no pakapyam laeng. Isumit ti kunak. Ngam kuna na nangina ka no ti sweldo na. Sa bagay, saan la apimanaw dagiti utot? Natay da pa'y aminan. Mayat apagbiro kan ti kastoy akla si ti rupa. Ay, manungay ti ibayad mo kan na. Tainak mga la iti kwarta di talakasa. Nagnginad ti sweldo ni pari badong? Ha? Agsingirain? Wen, kwarog. Diniktaran siguro ni Marituyang. Ay, sigurado day ta. Amumot ni Nana Tuyang no kwarta ti pagsasaritaan. Ay, wen nga rod. Nagnginad ti panagsingir na. Imbag kumaa, no napaksat na amin nga utot dito'y balayaw. Wen ba't di pati kuton, napaksyat amin. Ah, ay kat mayat nga rod Ay, uray siyak nga rod. Bili bakmet iti dadya akabaulan ni pare badong. Uy, Iso na laang tanangin ang tisingir na. Di pa'y mangtidmet iti discount. Uray ko mas senior citizen discount. kasta talaga ti awan makukwarta na apada kantay. Ay. Saan nga pa-discount? Badaw, adaman ng trabaho. Sa dinaw, Ijay balay ni Marikwanang. Mapan mo kanubot-bot ngan dagiti kitab. Ijay balay na. madamdaman. Baon ka baon. Apay madamdama. Mapan ka itantanay. Pinaunaan na kaun. Ay unay kan. Nagsingir ka man ay. Saan kan nga agriray tapno da kwartata? Kahit apay nga rod ang nakabit-bit ka manan ngay, ti hambag. Mapanak ag balay-balay. Agdamag aknod da kayat da nga ipabuteng di tarupam. Ay unay kan. Inaramid mo na negosyo dahito rupak. No iso ti pagbaknangan ta. Malapdam nga raw. Naawan nga agpaiso dagiti kitab dito'y balay, kabadong. Itamad day tamaray. Inis maglaing namnamin sandan na naulaw. Awan mo't makitak nga espesyal, wano na idumduma di tarupam. Kahit bilib kan maray. Wan nga rod, bilibak a talaga. Ingam, kinamanaw to pa'y day tarupam. Sana nga gungay, oray pa'y uyawam day rupak maray. Taday to'y rupak nga uyawam. Adaan na isang sangayan abilig na. Ay nakiwayway tinuang ko tapagara daw. Nasaya at mat, tanalagip mo, jay nuwang mo. Ay kaasimat. Inak iwayway tani. Kimutungan takanayon nga agar-arado tinuang kao. Kat ing kaiwaywayon Ay talaga ang mapanak Iwayway mo, uja ayan ti adu-aruog. Tapno mabsugmat. Nakalistan dagiti babalay amapan mo pagtrabahuan badaw. Nay, nagadan. Nakapaunadan dagitawi. Ay, di nakpapaginanain mo time. Saan mo tanarigat ti trabahom? Wait, mapanak madamdama. Tasa dino ti papanam. Mapan ko magkasarita ni parinteng. Nakalugang kahit iyanuang na. Mapan mo pa'y laang disturbon mo. Mabit lang. Magsubliak mo lang nga dagaws. Amo na mo ti sumungbatan day tinuang kao. Mo! Mo! Ay, naglaingan. Biri na laing. Parinteng! Apay paray. Umayak lang mo dito ayan mo paray. Ay, asus! Apay day. Asus! Agwalan sa tinuang kon. Sa pa'y nakasakayak. Ay, wait. Kasulakayan natin tumaray paray. Andan sa kabutang na.
Ay, sos, maray. Kaya nangagpaiso ti tumaray. Matindaga ka, day! Ay, wait. Ay, natinag ka mo tin, maray. Anay. Timaray pa itinwang ko. Wait, timarayan, maray. Kinabutang nak. Ah! Anya nga tati kinabutang na. Ito yung tarupa. Tulungan na kit di ato magdarparay. Anay ko. Ginwang mo ngay. Nakabulos mo tayo. Nagaluga ang timang buy-buya ka na taparay. Sapay, agkakatawa na iti adayaw. Hey! Apa niya kakatawa kayo? Ay, huwag agpaisaw. Nakakatkatawa iti na pasamak ni kaparay. Tulungan na. Oops! Tulungan na ka. Ay, anya pa nga tararamidin niyaw. Umay kayo na tumulong. Tulungan tayo ni Kapitan. Nagkunangamin ken kaamapan mo sabat-sabatan day tanwang ni Kapitan. Ay, yung mga rod impagarap akabutang gayam. Tinwang na ito'y rupak. Ita, awanen jay nuang ni Kapitan. Way, timaray laki nga rod. Nalipata mun aya adagiti animal ket kabuteng daday tarupam. Uray gayam nuwang. Amin nga animal ken insekto. Nungay sukat nga taday tanwang ni Parinteng. Pangalaam ngay iti sukat mo. Ay kat siya ako natin agbalin anong na. Nalakalang matiagarado kay. Ay, kinatkatawaan da ka dagiti tattao. Gapu iti pan nakatinag mo itinwang mo. Huwag nga raw. Kahit kaguram ka di ida, Pampanunutek nga raw. kaguram ni kumparem Abadong, tagapukan ko na, napabut nga dyanwang mo katimaray. May sapay day ta pampanunutek. Ay, tinasken a panunutem. Saan pa'y nagsubli dyanwang mo? Ay, kasanudahitan. Nagboluntaryo mo't dagiti kabaranggayan tayo nga mang pirok ijinwang mo, Kapitan. Kastaya. Wen. Maasyan di akan kata natin nagkalangaro din. Naawan pa ijinwang mo. Nasken na maisublikan niya. Ti kakaisunaan wang kaw. Ta katulungak iji bangkag. Isungaraw nga oray ni tatabadong kat nagbirok. Napanman? Wen. Kasanungay no makita man ng jinwang. Di rupa na. Di agbuting manan. Kan di nan ipakpakita ajay rupa na. Naisubligaya man jay nuang mo, Kapitan. Una. And then ijay nga agar-arab. Saan abalay tabi nagaakon ni Badungkaw? Asaan nan nga asit gan jay nuang mo? Nakaawi din ni pare Badong. Wun, Kapitan. Ay, nabambanog anapan nagbirok di tanwang mo. Tangdanak ko ma. Adamat jay rupa na. Pagbirok na. Saan Saan kami mo't amaaw-awanan iti kwarta? Una. Adumot dagiti mga yabkin ni Badungko, Kapitan. Ngagkasapulan iti serbisyaw yarupa na. Kasano kumaamakapan ka ijay ilay. Kat nagado kanumat ti artek analaing amang kursunada ijay dalan ngagpailay. No problem. Kadwa enak ni pare Badong. Taapay manan. Tapno mabutang dagiti artak ket mausawan da adagus. Ay, uray gayam artek. Kabuteng da itantirupan ni pari Badong. Padaset tuman ka dagiti huldapar. Kas kada kidnapper no kabuteng da tirupan ha. Ay, kat nagmayaten ngay no kasta. Saan tayon akasapulan ti armas? Talaga saanin. Tirupan ni pare Badong ti armas tayo. Ay, kabaranggayan! Titi napakumbabakan panagbalin a positibo ti mangipay iti respeto ken talak iti maysa alida. Ala sigay! Didan tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman ko iting kay panagdengat.